Bini Jompojala Press Club ni ongge athor takarjala Jompojala lokorom ni khatusa MDC Suraj Deparmano Rishate Mahli Shinamo Yafat Laka Dogio Mansaka Jompojala Press Club ni President Rasman Deparma Te Mansaka Jompojala Press Club ni Secretary Chipjaran Deparma Te Mansaka Jompojala Press Club ni Adam Sham Mansaka Didoy Deparma Te Mansaka Barja Deparma Yadid Deparma Te Udoy Kaipeng Yagulo Jompojala Press Club Nobo MDC Suraj Deparma Baskang ni Shalo Jompojala Press Club Nobo Jubanai Hime Shaikhuna Rakha 뭐가 이렇게 팔이 장애들아 신호 나가자. 신호 떠나야 돼. 형 나가자. 무슨 가시 하고 있구나. 다른 뭐가 이렇게 팔이 장애들아 고푸른 기보 고소문 무슨 가시 하고 기보 있구나. 능세하니 랑마니 나이 턱리 나야 보이동 시나요 랑마니 Sang Suraj Deparmano Sing Jompojala Press Club ni ingi khabai phukai lamso athara takajala Jompojala asuk thayo dokurome hamjat namane tamam ma budbai kabla inga Sing Jompojala Press Club ni ingi dini babe hamari biayo kaitar bono hamari kaitum teibo kusugo kawai dokani hamdrai samun tangi dokana yok samun rutun hamdrai Jompojala Press Club wah yang ni sekarang ni Motor pun mau isi ke sana sudah. Dengan kasih foto hitam-hitam nak. Amai table ni saya, di table di top kasih. Amai foto dulu. Sebenarnya apa sih dia press ni lighting pedal Ni gating pedal. Kalau situ tiba-tiba malah bantu, bawa kacang lalu dia apa tu? Next time kalau nunggu tiga naik kakak, dulu kakak tadi. Boleh dok kan? Kalau yang Boleh dok tahu nak. kayak itu tu, kita tahu lah. Kalau itu Ada orang di esi kamu main fan, kamu itu tanya, kamu itu jangan ngalih lihat tak? Kamu nak coba. Esi kalau tu orang terlibat kabel tu. kamu sampai sini tu channel udah green no, correspondent dia tu komputer sahaja tu channel ini orang Malik se phone lagi semua. Jompojala Press Club mana ni mati kan jatuh biri tu. Sudah kau. Kono dongol pere kono seram. Keno mana jal bedal ni tu tekun berja. Kalau semua different channel tu mana? Oni kamu channel satu ni ya tu, channel satu ni ya, just the press club is the member tu lah. Kau dia kau tu apa? Itu dok sangat kan. Mana ekdom friend lebih singkat. Angari silong tong kaya Patricia mungkin mohon baru kami kaya. Goa gara singkat Patricia mungkin itu Shillong Times the most renowned mana journalist tu.
Borok mungkin tahu ya, borok kamu Shillong Times tahu, The Times of Shillong, tapi kamu tahu, channel kamu tahu. Borok itu na, apa ini gua anti hero discrimination tak tahu lagi. Karena mau kita tuh angka apa tamu bangsa mana mana, itu jual aja, bisa kok. Ini kono tuh bokok boleh apa